Sanibona guys, so you guys asihlebeni kuseni. Hawu. Ashozi mina vele sikhule sazi ukuthi umama uyathakatha. Bye. Sizwa ama rumors ku community kahle. Hayi ukuthi sambona thina ngosiko ukuthi yathakatha. And mina ngikhule yimi nomama nobhuti wami but my brother washona. Sisebancane kwasala thina siyi2. So community vele throughout bahlala vele kunama rumors ukuthi umama uyathakatha. One day sidlala besihlala kanithi indlu yokwenza song jump. Skipping rope. Thina masikhulu kana besibiza igcupsi. Masidlala igcupsi yabona. So masidlala one of my friend uyathingeha uyathingeha yabona. So two friend uNthabiseng uyavela thingeha. Maka wavela thingeha vele uyathi ha ngeke ngihlale ngalimali ngidlala nawo ngikhosa umama wakho vele bathi uyathakatha. Ngithi uthini athi avele umama wakho uyathakatha ngizula kokwami akhuluma no mama kaSibanibani ukuthi umama wakho bathi bamthole kaSibanibani abambekile yabona. Kube umntwana ukuthi uba brutally honest ebusweni bakhe ukuthi ya mama kubathi bamthole kaSibanibani abambekile uyathakatha yabona. Uthi vele indaba vele inkukhu engigijime vele ngitshela umama ukuthi uNthabiseng uthi ukokwakhe noma kaSibanibani bebakhuluma ngawo bathi wena thakatha bathi ukubambekile kaSibanibani. Uthi I was just umama akwate ngithi umama athi shatshala haka kibalate ahamba ke ayekha uNthabiseng ayo confront the grandmother. Uthi nambele ngalandela bangifika lapha yana mangifika khaba uNthabiseng sizothi sisubani sizothi sisulebo ne lo ungibhalele afika khaba uNthabiseng afike vele abuza ugogo kaNthabiseng in bacabana ugogo kaNthabiseng vele aphike athi angiyazi indaba aphike ashiya uNthabiseng ayiwale emangeni athi angiyazi indaba. Umama vele masibuye athi lo mama uyangijwayela yazi akangazi uyangijwayela wathi onxwayela hantsibo onxwayela wabona wayabulela amagagani. Uthi awusiyoze mina abantu bakhuluma ngomama umama bewumuntu wesonto bekazingenele isonto. So bengizibuza ukuthi if ever bathi umama uyathakatha why laba profit abangayiphiki up hore me okil fly by night wabona. Kodwa awusiyoze usisi wami nomama manje ngikhuluma nawo manje abazwani abakhulumisani abantwana bakasisi wami abezi ekhaya. If ufuna ubona umntwana kasisi wami fanele ukuthi mina ngihambe ngiye kasisi wami. Umama wami akayi kasisi wami. Umama wami doesn't even know the husband kasisi wami. Dewe kungazwana ngakho akuzwana at all. Sharp ngizofika istory sokuthi wayebangazwani uthi sharp ayisibile endlini. Uthi masibele endlini sifike vele ngixoxiswa wami ukuthi wena mama hamba alani ugogo kaNthabiseng afuna ukumboxa ukuthi wayathi athakatha uma ugogo kaNthabiseng aphika but umama gokwati uthi vele umama mvela kwathi vele apha ngekamareni aphuma uthi mbona ukuthi vele kwathi uthi usisi wami nomama like masakhula bebane very close relationship. Sisi wami vele amthatha mbeki base ayi mama now abantu abangathi uyathakatha usolukhithima balandelela kuzoba ngathi vele uyathakatha ufuna ukunase something oyifihlayo miyeke ugogo kaNthabiseng azikhulumela amanga ukugile befuthi miyeke yabona. Uthi usisi wami athi vele ukumkhama down aranti ngixomonja kube amagama wakhe ogcina. Uthi awusiyoze tell me 2 days later bathola ugogo kaNthabiseng ashonile alele ebusuku vele washona nje no sickness no anything ashona. What awusiyoze how what sadlala okay for one day because sibantwana abantwana bungathukana namuhla kusasa asibonana indaba iphelile. The following day siyadlala noNthabiseng hayi uNthabiseng vele mina noNthabiseng indaba yethu iphelile because of sile ibo kwaphela yabona iphelile. So uNthabiseng ngoqothela ukuthanda wona wayatshela mama ukuthi mina ngithizeni hayi sikhulume esabantwana iphele sesicontinue nesidlalela icupsi. The following day sithi sodlala khaba uNthabiseng sokunabantu ugogo kaNthabiseng ushonile in uNthabiseng mangibona athi ngithi ungasondela nekini umama wakho ubulala umama ugokwami. So angifuna ukubona vele ngiphinde ngikubona. Uthi vele akasangitshela like that vele brother wakhe vele umdala vele ubhuti umdala athi ngithi angisakufuni relationship yangu uNthabiseng iphelela la umama wakho akangalunganga. Kube the same thing abayikhuluma ukuthi my mother ubulale ugogo kaNthabiseng. Ngizithuthi izindaba ngithi mama ugogo kaNthabiseng ushonile uyazi. Uthi umama vele angangiphendula athi abathi wena ngathi nesandla ukuthi umbulele. Or awusiyoze that day umama angangiphenduli athule athi tu angabi ne reaction athule athi tu. Uthi bengimncane ne but ngifile ngathi nayo umama ngathi unesandla but because of I'm young angisisure yabona. Hayi indaba vele idlule kanjalo ugogo kaNthabiseng bamngcwabe indaba idlule. Or awusiyoze usisi wami vele kube ukuthi iminyaka seyahamba ke manje uba ko stage
sokuthi uyajola siswami abe kusestage sokuthi uyajola umama mvele amkhuza ukuthi angikufuna uzilethe umntwana ngombhakela amathatha akinya ke ngwana kama yabona kube disishura akinya ke ngwana kama yabona so uThabiseng vele aqale ukungalala ekhaya Thabiseng lo not uThabiseng man my sister masithi sister one lo ngithize ubani Tizolebo ne asisithi sister uLindo or awushozi uLindo aqale vele angalala ekhaya kube umuntu vele jikijiki akatholakali jikijiki weekend yanyamalala ubuya ngama Sundays yabona uthi vele umama vele into le iqale vele imenza be furious vele baqale vele bangasazwani kahle because of ke stage ngoyana uthole ke stage a controller uthi leso sikhathi kube ukuthi mina nomama sifoma this bond because of always together usesiwamkhambile usebanganeni ngeweekend yeni uyovakasha uyakuphi akatholakala uthi mina nomama sifome this bond yabona sengiqala vele singilala naye sithu khosi swamhlala ngekho ngicela vele ngilala naye awusithozi enila malanga ngilele ekamreni la kamama yabona uthi like ngiku deep sleep ne but ngizwe like ukuthi kunama conversation arokubona the voice 3000 uthi ngizwe those voices and kube ngathi kunabantu abadiscussa something enchi ngithini mara is something engapheli indaba engapheli yabona uthi abona uthi mangiphaphama ekamereni udla ngamama bekumnyama uthi mangiphaphama ureke kiphahame kaho like athi kilobona like ube ngathi bahama ngamanzi then then awuphuma le manzini uvukana list but niyangibamba mara ngisho ngichaza kahle uthi like aphapheme like that uthi mangiphaphama vele ngizongumnyango like kube ngathi someone uzwile ukuthi ngivukile fanele ukuthi abali uthi ngizongumnyango ngithi uthi mangijikise ekhanda vele kumnyama endlini uthi ngithi mama yabona uthi vele mama athi yini warasa kangaka ebusuku yini hayi ngizwe ngathi unabantu lana bayakhuluma like ngibe reacting ngishock and ngibe traumatized like athi ngizwe kunabantu ubone ubona ambuza ukuthi ubone ini angabonanga nethi but ngizwe ama voice athi yabona uthi ngitshela umama like that umama athi hayi ubuphupha mana yikho into enjalo lala yabona uthi ngithi hayikhanyisi light ngifuna ubone umama uthi hayi athi ngithi lala sebusuku bophupha like angifose ukuthi ngilala athi bengiphupha but or awushozi from that day ngifeel ukuthi hayi man ikhona into off la nekithi yabona la ikhona into off bengathola ukuthi yini ebekhuluma eshwabashabesha ebusuku but ikhona into bekhuluma nomama athi the minute mina ngiscreama umama already nabe kahle lempedeni mara umnyango uthi seqhu yabona like kube na this pieces engakhona ukuzihlanganisa ukuthi jwang hore me abela and kukhala umnyango mara umuzi ukuthi uhlili phansi akajampi yabona athi vele afosathi hayi wena no Lora robala lo khantsha mabone bisho robala yabona uthi from that day it's ngibe uneasy towards my mother and ngithi uthi you know what angeke ngisalala naye kamereni ngizolala ngeyi-1 ngiziphile kamereni uthi ebusuku athi hayi wayengikholwa uli-1 uthi ngithi hayi ngifuna uzalala ngeyi-1 siswami uzothi makabuya ngithole ngikhona rada ke robale ke li-1 lo ke robale li wena ngiri wena wangikomanya bisho gore beke lora into lengizwile kamereni lakho ngizwe something hayi wagafa wena wagafa yabona kube ukuthi vele yang pressurize ukuthi ngingayicabanga into lengathi ngibe ngathi ngibe ngicabanga angayizwanga but awusuzi 100% sure ngithole ke kwelekalitse bejaka bekhuluma ishobashobeza and bekhuluma I think uthi ngibe na this idea ukuthi I think ukuthi bekhuluma nomama lento bekhuluma but because of kimtswadi wakhe ngidecide ukuthi let it go hayi uthi isikhathi siye awusuzi usiswam unfortunately teenage pregnancy imbambe ke abe pregnant. Hi sisi uthi vele usiswam abe pregnant vele and then abe like you because of we were pregnant towards unyaka uphela and bekabhala umatric wakhe abhala cete uthi umama vele amcumbela kwade vele akwada amthethise but egcineni agcine acceptile ukuthi upregnant there's nothing she can do because umntwana weza uzila ngina ukuthi uza press return button abele la biyakhona yabona urive vele abe pregnant isikhathi si or awuchoose
maka pregnant lama shebe bengwezwe endlini aqale vele ngiwezwe ke manje and kube ngathi ngiwaza almost every day after midnight uthi mina benginestyle sokuthi ngithanda ukubukela TV until very late and then after that ngithanda ngekamareni ngolala or awushozi everyone ulele mina ngimi ngisele ngibukela TV how ngicima ama light ngene ekamareni uthi the minute ngene ekamareni those ship ngizozizwa especially after midnight ngizozizwa ensenzekala nendlini yabona uthi ngizozizwa but nginga understand ukuthi kanti kemang yabona lo shiba ezahanga ebusuku yabona uthi one day awushozi mangiqala ngizwa lamashebe uthi vele ngivuke ngikhangisela ekamareni ngivula umnyango uthi ngifuna ukuhlola ukuthi lezi zinto lezi zivele ekamareni la kamama kidini wabona or awushozi ngivule vele nginyonyobe ngihambe ngiyoma lapha eminyango kamama uthi lamashebe avela direct ekamareni la kamama yabona so uthi ngisaba ukuvula umnyango uthi ngifike ngikokode kithi gogo uthi kuthi tse ngikokode kithi mama uthi mangithi ihandle vele ukhile umnyango uthi ngibizi uthi vele athi hey uthi ukhanya ukhuluma nobani ngapha yabona uthi out of curiosity uthi ngithi khanya ukhuluma nobani ngapha yabona la kunabantu okhuluma nabo ebusuku so unobani okhuluma naye ngapha yabona uthi mama kathi ayingiwani kanti yini ngawo hari mama bula mina kunalibathu mana babulela nkamu and kimuthola nekimuka ashibashibeza the other day yabona uthi mama kathi awona yahlanya man uyahlanyaza uyaphupha hamolala yabona uthi vele angikoma ngiarketha mankorobala uthi awushozi ngiphindele ekamareni uthi ma this thing vele ingihonte ukuthi why usiswambease pregnant angajoba nomntwana uthi ngizibuza ukuthi why yabona ikhona into yenzekayo la kusho ukuthi umama mvele ngiciniso uyakhala yabona hayi uthi vese samakavona ngimxoxele ukuthi hayi man wena ekamareni la kamama this is for the second time manje ngizwa into ishiba and manje bengivukile ngizwile lento le yabona usiswami uthi angangibelieve vele asambelieve hore ni inkhona into engizwayo athi hayi wona ngicalile yazi ngezinto zakho zasebusuku uzosithusa yabona awushozi hayi usiswami vele isikhathi ukuthi atete vele sifike uthi hayi kuhlule 2 boma 2 weeks hayi umntwana imbeleko nithi imbeleko kalala iwe vele umama mvele ayithathathi kumele ukuthi ayenze ritual ngayo in athathi ikala nayo umntwana okay sharp or awushozi how mina ngizile esikolweni inkolo sesivulile ngizile esikolweni uthi sesijoze hayi ikolo sivulile ngisho January second day ngizele esikolweni uthi mangibe esikolweni ngithola usiswami vele ulele ngimuka walala emini kangaka uthi angalalanga ubusuku bonke bekunento ebusuku ngathi ufuna uthatha umntwana arinole siridi or like besina koJangwana ngilele ngigula umntwana so bengisaba vele ngisabela umntwana uthi last night yakhona ashoza umntwana vele yakhala azangalala uthi umntwana bekakhala athi ngizwile ukuthi umntwana ambe kakhala kanjani uthi ngithi ya awuthi bekunento ebefuna ukumthatha akarobala ena ke botsa mama gago umama kungitshela ukuthi mina ngi-overthinka izinto ayikho into lomntwana uthori ikholi kangere hayi man ikholi kangisho lephatha abantwana yo ngikhohlele igama yilo mara ngisho lo ukuthi umntwana okhala non stop yona leyo if ngiyibhedile yona leyo yabona so I vele uthi vele like vele siswami uthi demo axoxa the way ngicabanga lento leshiba yebusuku yabona ngibuza ukuthi asilento le mara bethi like la endlini some uthi angazi but mina bengifila ngathi ngibona isithunzi but umama mvele uthi ngi-overthinka izinto asinto leyo or awushozi hayi vele usiswami vele aqale vele abe uneasy towards umntwana emini mangifika ilanga nginikeza khona umntwana alali but ngibona ukuthi akala this easy feeling towards umama akafuna ukumnikeza umntwana so mina mangikhona uthi bheka lo mntwana ngicela ukuthi umgadi nakhe khona urobala then uyalala then ebusuku akalali or awushozi thathile leyo ngobushiku ngilele mina ebusuku uthi ngivuswe isikhalo sakasiswami uthi ngisivuse isikhalo sakasiswami ascreama like ascreama or mangithi papa siswami akekho ekamareni usekamareni la kamama uthi ngigijima ngithi ekamareni la kamama uthi mangithi ekamareni la kamama umntwana kasiswami awushozi lisana linale less than 3 weeks uthi isana liphansi alingagcokanga or umntwana uface down ne like you don't like umntwana umphonsile like so uthi la
like uapitlakhani kofatse uthi umntwana bekunegazi bekaface down kunegazi phansi or awusho motho ngile ngawushwa ngaphuma vele reverse mina ngabile emuva ngiyabona umntwana wile phansi like that or awusho understand ukuthi kanjani yabona kusakushishoro jwang hayi umama vele adopha umntwana mina vele ngiphume vele ngingasangeni vele angicosha athi phuma la into uzibona la nazi enkulu sesemncane yabona ngiphume avala umnyango uthi usisi wami ascreame ari mama umpulayize ngwana wayabulaya ngwanaka yabona uthi umama asula vele amsisa wanjovusa umakhelwane into yenzani wayabulaya ngwanaka vele uthi akhala ngalesililo lesise trauma yabona uthi ungasidala usisi wami vele ngimuzwe vele sathulile athi tu angasakhuluma awusuzi umntwana abuthiwe kanjalo umntwana kubizwe one of my uncles umntwana angcwatshiwe the very same day abuluki awusuzi awarikiwa libhokisi umntwana ufakilwe kaharha a basket yabona ibasket picnic basket le yo uhlanga yabona athi ampoce ngengubo bamphaka ngapho umntwana wabulingiwa the same morning ngamatha uthi azange ubiziwe abantu kwaba ukuthi it's my uncle mina azange bavuma ukuthi ngise noma ngamntwana nogogo umntwana bebayi3 uncle wami wakupha yena bekasebenza ukupha umgodi wakupha wafaka umntwana yaphela kanjalo the following morning umalumama wabuya badira stupu nyana like stupu nyana lapho bangcwabe khona umntwana uri awushozi from that day sisoma zanga saba right bungathi uluze ingqondo azange saba right usisi wami azange abe right at all bungathi like ikhona into eyashifta that time ngibasheka kamere nomama then suddenly usisi wami wathula njengasakhuluma ngathi ikhona into umama wamenza yona like something in her yashift azange saba that normal child esiyazi endlini washinja or awushozi even though like ingqondo yakhe ngathi beyibaleka ibamba ne but umama wamzonda ke from that day uthi wamzona wathola ukuthi nga-understand ukuthi how can umama amzamile abapregi amhlokomela ngwana andina wazomngcwabela nomntwana amthuka uthi awushozi usisi wami waba-rebellious towards my mother uthi bekangamfuni umama even though sometimes ingqondo yakhe beshintsha kube ngathi ukhuluma i1 mara ingqondo ibuya isnapper back to normal arona umuloyi wena umuloyi umplayitse ngwana umuloyi andathanda ukukhuluma namaka nga-understand ukuthi jwang umuloyi jwang uthi okay ngisuspect ukuthi ngabe umama khona into ayenzile kusisi wami but ngisaba ukukhuluma esingane ngilobona uthi ukuze vele umama mkhulu wami the other day azovakasha angakasikhuluma ukuthi uzosathole vele usisi wami ahlangahlange akhani wani wayele aliso athi amtshela ukuthi ungishibe ka preg uluthi umntwana manje ubhizi orikimulayize ngwana engwane ubulayeleke wabona wona uwile matsogo ngakangwana hlokofala wabona so uthi kube ukuthi lo uthi so umama mkhulu wami athi sayithuta ngizohamba naye mina eyohlala kwami afolise mathwafu abe right nento balala right utlabuwa wabona uthi mama made first ale but umama mkhulu wami angabheki down ariketsamayelena ngwana alright ketsamayelena alright utlotsele ngotla tsoga ngone a ipolaya so ke ntho enyaka ngwane tshwanetse re mthushe gore a hile abe right so nna ke tlo tsamayelena o tla ra le right o tla bua mo gae kwaba ukuthi kuhamba usisi wami like that isikhathi esi awushozi nami sengifikela umjolo phela sengajola unfortunately nami ngibe pregnant ngihamba icatshulweni zikasisi wami umama manyanye athethe like that but eventually arebelena axwayitse ukuthi I'm pregnant hayi isikhathi sihambe sithi 9 months mafika 9 months kubesikhathi ukuthi ngiyodeda awushozi ngesibedlele ngekebelege mangibuye ngibuye no baby boy wami hayi sishozi uthi okay sharp ngale nomntwana first night umntwana ngalala second night umntwana ngalala ascream the whole night third night umntwana ngalala scream the whole night ngikhathela remember I'm a first time mother ke khathetse ukhathala angikhona uthi ayilanga lobu 4 usisi wami vela kubuyisa ka right ubuyisa ka right akasa bambe akasese on and off nje switch right usisi wami angitshele athi ngizongulandile kuhlatile ngithi why uya kuphi athi samsohlala ka mamkhulu wami ngithi why athi ngulandile athi umama mozokubulalela ingane sisi wami uthi ahlale phansi or like bengilele so empedeni
so ngavuka ngahlala empedeni usisi wami aguqa phansi wangibheka emehlweni uthi mama leso sikhathi bekangekho usisi wami akafika uthi wangitshela wathi akwaqhumulelanga ungena ngalutho umntwana aface down alele ari mama gago ashethe ka mapula di dunia la tse di2 engwabe go le mkhekolo engwa go le mkhalajo athi lezi zinto lezi bebayenza some sort of ritual ngumntwana bamphonse bodeni umntwana amazanga bambalela wabe sokushona kwakhe ari ntho una no imagine mo uzoyenza the very same thing ngumntwana wakho if you don't believe me buzo mamkhulu wethu ura awushoze ngabanda at if you don't believe me buzo mamkhulu wethu wena uzoba nelakhe angazama ukwenza ritual ngumntwana wakho ugogo umama wakho uyathakatha wangithakatha uthi lesa sikhathi ngiscream or utswere something white ngarikibu bunyana wangenza so episode wangithi kwaba ngathi women switch or ekusahle ke sakwishisho gore re khala ngabophelo baka because of beka block ukuthi ngakhuluma ukuthi wayenzani my mom knows ukuthi wayenzani ngumntwana wami that's why umntwana wami wazi wabulunga same time because nazi ukuthi bekafuna ukwenzani ngumntwana wami athi umntwana wami akangalalanga esithisi arona neretsamaya nalomama umlomamkhulu akatrya ukuthi umntwana wami ala arrest in peace iklemo ke tolata wena because of I know ukuthi umama uzokwenzani umntwana wakho or awushozi kube nento ukuthi ngibelieve story but ngizibuthi umntwana khona umuntu angaphosa umntwana ebodeni hayi uthi mayifika lapho ngidoubt ukuthi hayi mara longathi maybe lesijake sawa uthi but akhuluma istory siwani kaningi uthi angitshele athi umntwana wakhe akase safe la una asi safe lento wangitshela ngathi uthi zashiba ekamareni uthi lezi zinto zethu uthi ugogo nomkhulu omfishane abagcoki bahlala bangebuna uthi izinto zaka mama umama uyathakatha thatha umntwana wakho uphuma uphele la or awushozi as it is mina azange ngifuna ukubelieve azange ngifuna uhamba naye lelo langa ngasala ke usisi wami azange saphinde vele abuye kithi usisi wami walotsholwa umalumami nabo mamkhulu mama azange abe invited usisi wami waze washada so maze wamuva thula hlala khona unabantwana mama abantwana bakhe akabazi akamfuni nala hambe khona or awushozi mina ngihlale because of she's my mother and umzali sinaye simaziyo ngihlale mina ngathi sathi uthi sisi wami angihambi naye awushozi or tell me that very same night usisi wami akade uhamba umama ngikhathele phela bengalali usisi wami azangafuna ukuthi umama mamthola khona endlini uthi umama athi ngiyabona ukhathele uzabe uqinisa ukusela umntwana lalenyana roba lenyana and then ukara awro naketla kata ukitla mkata bshigo ngwana o then wena uzamkata imini because of uyakhala umntwana mbele bekakhala ebusuku beyangalali umntwana uyakhala yabona hayi uthi okay sharp awushozi because of kimzwali yaka and ngiyamubelieve uthi vele ngilale uthi mangilele kube ngathi someone uyangithepha like this davuka kudalulele yabona uthi kube ngathi kunomuntu uyangivuza uthi mangithi phaphara uthi remember mina zange ngifunulana naye ngale kamareni besilala ekamareni lami mama mbekaza ngapha zolala nathi andlale phansi mina ngilala embedeni yabona uthi mangiphaphamisa lo muntu mangithi phansi umntwana nomama mabekho or awushozi vele ngithukwe uthi leso sikhathi azangigcuka ama slippers uthi ngihamba ngamakaws awuhamba ngamakaws phansi awuzwakali mawuza so uthi mangithi vula vele umnyango uthi ngivule very slow ngifuna ukuthi umntwana akakhali uthule ukuthi tu yabona uthi ngiphuma uthi mangiphuma ngiyazwa abashibishibishibishibishib bayenzeka or mangioka towards ikamore la kamama ngiyabeza boshibishibishibishib bayenzeka or awushozi umnyango kamama mbonga akakhiyanga uthi ngivele ngathi uthi tu ngangena or awushozi ngithola umntwana bambeke phansi akangagcokanga bamele garganto fase ga godimo ga logoga kan goga yini icansi phezu kwecansi uthi bambeke phezu kwecansi uri awushozi lo muntu omfishana wendoda nomuntu ogogo wendoda ukhona umile bayemele umntwana ula like umntwana ula then labantu labayithu lo umezi nyaweni lo umekhani uri awushozi mama kakaparu kalipuna uri ukhanyiswa amakhandlela all colors arotate umntwana uri awushozi azanginya kubutshisha seloja uthi ngavele snatcha umntwana ngaya straight to my room ngafika ngakhiya umnyango uthi mama waza kitchen hawu ehlekisha no wena kishangwa no kengikhane geng yabona uthi umuntu okhona akana namahloni ukuthi ngibone izinto zakhe zethu ezifishana lezi bezisheba everything ngimbuza ngazo angiphikisa athi akana namahloni ubusy like
ubhenga umnyango bula mnyako wena bula mnyako kakakam uri awushozi bekungabo AM ngivele ngithi ngafonela usisi wami noma mkhulu ngathi ngicela nizongilanda uri awushozi umama leso sikhathi like she's trying to plead with me ukuthi no ngiyaxolisa bengim-introduce amedlozini izinto lezimadlozi uthi amemnyango yamadlozi alana bengathi ngimenza into wrong became protector or lena safetal fasengi yabona uthi leso sikhathi ngisamele usisi wami noma mkhulu wami uthi vele axolise uthi me being a child as umama uthi ngimzole ngimvula umnyango uthi angicela ukuthi ungabatsheli i-original indulo da retirelate amogaye so bengiyenzele umntwana wakho ritual ukuthi naye avikeleke angashoni njengomntwana kasisi wakho uthi vele axolise ukuthi bengakamelanga ukuthi ubone lezi zinto lezi ngiyaxolisa mntwanami ungahamba ungikhuluma kabi uthi masakhuluma so ili ukuthi ibhaki kamalumama siyaphaka ngaphandle bangilandile uthi mabafika sengimzwela ubuhlungu ukuthi I don't want to expose her ngoba kule nto engiyibonile uthi vele ngithatha ibheki ngithathe nomntwana vele sihamba uthi soma ngibuza ukuthi uboneni yabona sisama ngibuza uboneni yabona so la ngibuza uboneni ngisaba ukusho phela ngisaba ukusho ukuthi ngiboneni ikilobona ngisaba ukusho uthi hayi ngithi no it's fine uthi vele umama vele ukuthi ungitshele yathi ungasho ngicela ukuthi ungasho nothing ungasho kuma family members ungasho ngiyacela uthi vele ukuthi kancingile ukuthi ngingasho next or awushozi ngihlale kamamkhulu wami for a week inhliziyo yami ithi let me go back to my mother because at the end of the day umama and you've got a soft spot for her because la kamamkhulu asisekithi uthi vele mangiphinda vele ngibila uthi ngimcele lo mama uthi ngiyacela umntwana ungamfaka izintweni zakho zokukhohlakala ngiyacela if ungakwenza lokho ngizokukhuluma everything owenze or I was chosen from that day umama right towards mina umntwana samdala right but yena usisi wamvela abakhulumisane abadiresele urona nomntwana msaka umama mseka gogile I feel pain ukuthi kube umuntu ukuthi bekaganga but after that incident eyenzekile amashibeshibe endlela zangisewezwa but I know ukuthi umama bekayenzana uthi the thing ukuthi usisi wami wangicela ukuthi umntwana wakhe bafuthe agree athwarele boda utsho ukuthi ngwanami lo uthi like ngabe leyo langa ngibelieve khona mangibona umntwana bamenzela amakhandlela amaningi kulabantu abafishane but from that day azangisazi izinto ezishebashebayo and I feel like umama wabona ukuthi into ayenzile wrong but mina I chose ukuthi ngimqolele so my sister yena azange khona ukumqolele or I was choose this is my story. That's how umama I found out ukuthi uyathakatha but lucky enough I do believe ukuthi akasathakathi wakuyeka after ngimbhaqa ayasazi I don't think ukuthi mina ngacola ngibona umuntu akansele umntwana wami omncane asesenekalana asanalekalana mili fasile makhantele bathu abakopana ngiphinde ngibuyele kulelo khaya angeke angeke shem. Bye guys.